Siyagmet ni Ama, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karruba, Adda kami, Manen nga FDG. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Siyak ti Manang June, Siyagmet ni Ama, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami Manen KARRUBA. with your Manong June Seriales. Ken ka na kanyo dyan, Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Karruba, Adda kami, Manen nga FDG. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Okay, ang baga pangalate amin Apo KARRUBA. It's the 20th day of January. Bueno, enero pa inte. Apo nagpartang ka talaga ti Aldaw. Kaano lang iti nag-celebrate tayo ti Christmas and New Year. And now, dandaniman and malapasan na paglipasan iti umuna abulan iti tawen 2019. Ngarod, kadwa niya apo ti 4 decade duo, iti laso ti talong oras na namnamsek iti sunata ni Ayat ken biag. Dito yung laing siyempre kasamitan nga radio station din tayo Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit. Kat makadwayo tayo mano yung June kan. John Mark Pastor. Anapuyat, anagpapa na. Gadik amuno niya din nakapuyatan na. Si kaman ti mangi reveal. Taada tinabasak, tatay. Ita cellphone mo. Ano oras ka naturog? Agalauna. Ang alas 2. Day. Did you enjoy your conversation last night? Okay lang man. Makapuyat. Anyway, pagpakablao. Kasalanan nga programa ulit atta. Ay, sikan ati ka napakapsutan na nagtetext. Laman karon ni Pacquiao. Lab, usong arod pa ito. Baka masiteg deng-deng. At least ito tabibuya magkanyata o rin mo Magayman na po noon niyang aramdon. At least, oray no manarimaan iti laban ni pambansang kamao. Nga kinansyonan tayo, iti sonata nga napauluan na paliparin mo. Dapat latamat nanti Ilocano ang gidigit kanyata. Ngarod, kung na naninin ng Avel, kung na napabati tuman ni Imelda Bailon, Parado, ken Noralyn Bartolome of Hong Kong, dumdumngeg nga kanayon, kung na naninin ng Avel. So, good afternoon kita kita Apo Hong Kong. Siyempre, kadwamit tenda kitay miyembro sa 4 decade duo Hong Kong chapter nga. Sige, adit talata Apo nga at tartarabi kada kami. And we would like also to greet Ate Gayame ni Manang Maria Peters. Kunana, she's celebrating her birthday tomorrow, 21 of January 21st. So, Manang Maria, from the 4 decade duo, we wish you a blessed and happy birthday. Ayan, kita English request ng asunata. So, damdamat mabaling kansyonan ditoy. So, once again, Manang from the 4 decade duo and FDD family, we would like to greet you a blessed birthday. Ano na nakasurat dito? O, gamitin yung mga kliyente DJ opisina may kat.
nakita na kan sa una na bago siya. Hindi kon ket kanain data kanong buibuyan dagi kan kanta ta YouTube the Mr. and Mrs. Danny Dolor and Gloria Dolor iti Asinggan, Pangasinan. Ken belated happy birthday ka no, idi January 15. Wow, medyo late nga paison. Anyway, happy birthday kata kayo kabsat and keep on listening and watching our videos on YouTube. Subscribe kayo ako tapno dakkel iti royalties me. And of course, good afternoon kini Tate Felix, Tita Villa Beltran and te ading ko Annabel. Kini man ko nga Regina, kan kadagiti so amin ang apong kakabagyak. Ni bago ko nga Juby and dagiti anak ko nga I'm not sure if they're listening. Baka mabuya da. Makamamatibuyadan. Kaya anak ko na nata Facebook. Man nga magbuyan tayo. Anak ko na nata Facebook. Marites Bueno Cardenas. Naibagal daw Karruba. Anak ko naman ni Arya J.R. Fernandez. Dagita dan. Sige manso Karruba. Tayo man mapasala ka. Mangan Karruba. Kung nada. Kung naman ni Sailer Bia Hershey. Ang saya start my day with you Karruba. Kung nada. Lori Fabian Sibilian. Naibagal daw Karruba from Hong Kong. Kung nada. Yonilo Orpiano, naibagal daw kadatayo ang awan labas na. Cordea Piani Shaq, Maria Peters, and 3 others are watching with you. MJ Padillo de la Cruz, naibag nga pangal daw ti Domingo kadatayo. Amin Karruba! Manong Jun Ken kanakan JM. Para kayo samantay more than words. Agyaman ken more power and God bless from MJ of Malaysia with Puso. Wow, and of course, good afternoon to Kabsat, kabagi sa Minda Almeral Sabado. Ayan, nga di tamet lang apo ano ti awag di Ringawis iti building dita Hong Kong nagngato di ayanda. Awan, J Central. Wan J Central. And of course, dagiti dito mga kung makita balong si kalatat di mangibagaan. An kana ni Kuya Joseph Ditoyo, JF1 Diamantina, ado tao free viewing ti laban ni Pacman. Wow, nagsaya at man dagiti nga panpanag. And of course, Jemot San Miguel Community Center, Jay Ramon, Ranyag, and kamo Oscaris siguro. Okay nga ro, dito mo na nga sonata nga sagot mi kita kayo para kada kita feeling na pintas and kita talaga nga napintas ket at amumi apo nga ti pagrukodan ti kinapintas ti mesang tao ket saan lang nga itiruar no di ket ti kaunggam ti puso na. Tadi nga ro na po. Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuy-buya. Dagos amabang aran kaunggan daytoy rikna ngamin tapintas mo awan pang ipadaag isut mangkayaw daytoy marikirikna dayta nga isisem mo ay pudno ang makabiyag kaslaalin mo takalid mo ako sonada takutis mo kasla porselan at pangyariga sikat sabong mormoray na ito'y matak nagpintas kanuading aglalo no sikat umisisem nagpintas kanuading ipatay ko taapag bingi nga isip nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuy-buyak dagos amabang aran kaunggan daytoy riknak ngamin tapintas mo awan pang ipadaag isut mangkayaw daytoy marikiriknak dayta nga isisem mo ay pudno ang makabiyag kaslaalin no takalid mo ako sonada takutis mo kasla porselan at pangyarigag sikat sabong murmuray na ito'y matak nagpintas kanuading aglalo no sikat umisisem nagpintas kanuading ipatay ko taapag bingi nga isem
nagpintas kanu ading aglalo no sikat umisisen nagpintas kanu ading ipatay ko taapak bingi nga isem nagpintas kanu ading aglalo no sikat umisisen nagpintas kanu ading ipatay ko taapak bingi nga isem. Dapat yung mga banat mi, dito lang ang programa mi na paluwan at kami manen. Kaya once again, good afternoon katigiti. Manarimaan na po nga makipalpalengke. Manarimaan nga aglalako. Gatang magtintinawar. Manarimaan niya ginanagul uldag. Agpalpal pa. Yan. Katigit so amin na po nga Ilocanos. Ilocanos all over the world. Kaya ko na dito ay text line over 0915-0713686. Sa regret ko man ni Virgilio alias Bukayo, Ida Villa Carmen, to'y nag-great dandan ko na naman. Kita mo. Nagadumo nga dagusan, nagsasangbutan. And happy Sunday karuba na imas nga panggal daw, manong June ka na makablaawa man ni nanay ko nga Krising. Iti happy Sunday, manarimaan naglabakat. I love you, nanay, from Donil of Baguio. Salamat po. You see from Baguio. Nagadayo ti nagapuan na nga text message ta. Da ka nag-text ni tanay ko na. You have successfully loaded combo all 20. Good day, Sir June, and ating JM ni Vanji daytoy, JM Discompiado Ilocano version. Please, maya salsala da Jay Apok ni CJ no mangag na dayta. Thank you. Talaga nga doon thank you. Kana mo dito ay Facebook Live ni AIM Visioner Emily Hamias. Hello, good Sunday mga idol watching from Saudi Arabia. Shout Jamia's family of Nagtipunan, Quirino Province. Thank you mga idol. Kanam ni Sonia How. Hello Manong and Ading. Happy Sunday po sa inyong lahat. Hello to Lori Lee Baldoria, Junicio Viernes, Mary Cruzqueta. Ako si Jean, Maria Peter, sila Auntie Maria. Yes. Watching from Lawag, Manong din from JR Salvador. Once again, Manang Maria, advance happy birthday for tomorrow. Ooh. And how old are you? Bigat. Okay, may you have a blessed birthday. And damdamami kantayan to no third part ay sumati yan ti English songs. Yeah. Nga mabalita nga kantayan. More birthdays to come and more candles to blow. More blessings to share. Ano pa ay? Good health. Dahil launay iti al-alwadan. Iti kangronaan. Good health. Okay. Ismael Castillo. Hello, idol ka na. Maria Fesuyo. Hello po from Madrid, Spain. Hello to Ate Margie Mahor. RG Tambayan. Eden. Hello mga idol watching from Lawag City. God bless you po. Watching from Bahrain, from Arceli Gakusan. Lorilyn Bugarin. Hi po watching from Hong Kong. Kuna na. Anjay Mangulabnan na mga bigat tayo karuba madamati buyak kanya yung manong today off ko ito Hong Kong. Kamusta kayo? Itaramon Isabela ni Naneng Parlor. Okay, pagkirit ko manong ti family Alberto dito Raniag. Pa-request mo manong diti kuskus manong para ti ka nakak nga ag mormoryot ni Neneng from Junior. Thanks manong. Request ito. Kita damati kansyonan din kita ta. Apo ka sumutak baling antheman dito yung programa da kitan. So kabayatan na. Dito pa iti may isang sonata apo nga yan natop iti agdamang kasasaan tayo takanakat adun apo ti nagpapaaramid iti political jingles kada kami. Rogyan tayo orden apo nga rinaan iti fever when election fever dito aglawlaw tayo babaen iti dito nga sonata. Dinggig man gayem, nuwan niya pagsasaadam, no siya sinot pa nagkunam, ag subsubra ag kurukurang, ni ka di politiko, when no botante akas kanyam, asidigan ti eleksyon sino, ngatat maadaan. Ay adun botante, anang rugian ang dawat, sigarilyo ken arak, ken maipispisok tingiwat, piman na kandidato, taok day takunanan to, tagayang manglinglimo saan met anak karehistro.
LL kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong. Adwa karkarin, adwa gasgas tunjak pa'y amon ti pudpud nun. Adda magmagnan agkam kampanyan agibon bunong ti makan. Isuday tan ti pagkapwanan at tumaya ni Manong Juan. LL kakapudpud no, tiis-isem ti kandidato. Amin ka makitanggayan na, bareng lang no mga bakto. Matlaw-laon ba nung medyo napuyat ka nga talaga. Aha. Tila na nga balbalik sam. Blessed Sunday mga idol, watching here in Abu Dhabi, UAE from Marites Marquez. Hello mga idol, I'm watching from Kuwait. Pa-shout out ang family Mata and Soriano sa Ilagan, Isabela. Thank you from Rose Mata, Soriano. Pinartaka mo talaga. Tano, ano pa ito mabasa? So, Pai. Issue pa Denggem ka ilian, ti inak may balakad, di kayak daw-dawat, aglalo no parating iwat, tapno awan bales, politikon to amang abak, platapormada ti kitam sa nga tay kwarta at almanam. Dakay met a politiko, idulin nyo ta kwartayo, tano diyo masapasa, dakdakel te parikot iyo. Laki din. Agkay kaysa tayo, amang dalos di gobyerno, laingin yot ag diskurso, di kay mamirdi ti padayo. Il kaktitig-tig na ikan garagaraw ti bulbulong. Adwa karkarin, adwa gasgas tunjak pa'y amon ti pudpud nun. Adda magmagnan agkam kampanyan agibunbunong ti makan. Isuday tanti paggapwanan at umaya ni Manong Juan. LL kakapudpud no, tiis-isem ti kandidato. Amin pakidanggayan na, bareng lang no mga bakto. LL kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong. Adwa karkarin, adwa gasgas tunjak pa'y amon ti pudpud nun. Adda magmagnan nagkamkampanyan agibunbunong ti makan. Isuday tanti paggapwanan at umaya ni Manong Juan. LL kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong. Adwa karkarin, adwa gasgas tunjak pa'y amon ti pudpud nun. Adda magmagnan agkam kampanyan agibunbunong ti makan. Isuday tanti paggapwanan at umaya ni Manong Juan. Isuday tanti paggapwanan at umaya ni Manong Juan. And of course, anay mga pangaldaw ni Ading Hasmin Rose Liktawa, dita Baluarte, Santiago City, nga nang ipaay kada kami iti naidumdumang saramsam, iti kalman saramsam talaga mat. Kang kanan nga dati yema, di unog na. Well, it's very yummy. Thank you, Ading Hasmin Rose. And kalagiti ka anak nga tandanin na kalay sa ay keta good luck kadakwada. And of course, kahit ko po nga kablawa mo, iti grupong Adaan Puso dito San Mateo Isabela po nga imay kada kami iti Friday nga may nagpaaramid iti political jingle headed by Attorney Greg Pua. O, di ba? Grupong Adaan ti Puso. Team Gap. Team Gap po na. Grupo Adaan Puso. Gano si Kamot iti mangusar di gap anamot ti mabalim mo nga ikabil mo di grupong Adaan Puso si Kamat guwapong Adaan
Peace. Patay! Sige. Gap, guwapo ang makpastor. Katama. Si Kamay. Awan, anak nga mahilig itikas tang acronym. Ano nga? Basta gap, para kanyak no si kati i-describe ko ka guwapo. Dati pis-pis iten na. Ay, awan daw na yan. Awan limnad. Sagay sa langan. Naumadan. Kita aman lang tibiyagan na maumadan magamit kita agtubtubo dito rupam. Kung na siguro kita ay, I want this space ko dito. Yan, pumanaw ako. Kaya ngaro, dagi dito mga pangablaaw. Apo na dito. Nambangal daw yung karuba pagkablaaw man ti pamilyak ita purok tres turod sur Cordon Isabela nang nangruna kini bakit ko Raquel tay balasang ko A. Rizel ken tay balong ko ay Van Jade papukaman pay karuba pagkablaaw kini manong ko kaddo na nga kasanga itangal daw ganad ka kanain ita manong agyaman karuba toy karuba Romel Lapitan nagaputi balasot aw pasetti Aba, Kingdom of Saudi Arabia, God bless. Wow, kablaawan na kami man, nga taga Ricarte Norte, nga ng runa ni Dapapang Andres, ken Mamang Berling, Ami and the Donis, Abel, Alvin and Ameline, Mayra and Buloy, Val and Joy, Bonnie and Bibe, Manang Maria, ken ti pamilya Dionisio and Fernandez. Thanks, sinang kablaaw, Anabella, request ko man manong detay, tumang kunana, so may kaduan nga daras nga request, so isunti isa ron utang nga kansyonan balong dita. So natang tumeng kabayatan na may samang pay nga anawag ijayon Kablaaw. Good day watching from North Carolina, USA from Mariano. Watching from Aklan, Kabsat, Kaslabilit boses siya makapasalamat. Yan na, Des Triora. Hello mga idol, I'm watching from Kuwait. Pa-shout out and family. Maten Soriano sa Ilagan Isabela. Nambangal daw karuba from Arnold Acosta, watching from California, from Susan Ortonio. Para kayo sa manapod Jay Agawid akon from Margie Mahor. Pagrit man mga idol Vitalis family from Sapang Palay, Mabini, Santiago City, Philippines. Agyaman mga idol. Pero dito na po di kalikagom yung mga gaan nga sunatang agtao diti second album ti Ford Keduaw, a song called The Tumang. Second or third? Third album. Ay nagtangkan at humeng tunggal adda babae adumteng kun dita digdiga damdama lang idan ka edda. Ay nagtangkan at humeng tauray no text makipin at naganen pasaak lang itilod kaya't nan makipalot sa kamangan tibalong kastat ubra kakapsan uray itanda agdan asawag single nagpaikon kunag jakman amuno apaya pachendag na duma iti biktimag balasang ken balu patulag angin dimteng didigrata dana nakak nujak ibalay patayendak ay nagrigat ngayong tikas tuya babaero may busti piksam may busti kwartam pati ka babainam ay awanin dagit isanikwag nagbibingayan na awan pa yan pagtaengat amang aglon kaniya. Pagrit man dagay karubag ito pagrangayan ni Kumarik Tesi, Marcelo, ni Ambet, Shine, ken Pokan Lalan, ken pamilya ni Kagawad Lalan, hi Alonzo, hello Spencer, mahal ko kayo, thanks po ken nembag love from Baby Mides Lalan. Pagrit pa kini Joyce Lalan, Delia Alalan dito ay Australia, agbuy-buy da karuba, agyaman kami ken nembag nga aldaw. Well said, Balong, very well said. Ay nagtangkan at humeng tanagadutin nakapagpakanen sustento wadawadam nujak ited agyanak netiseldam ay nagtangkan at humeng ngem dandani agmet nga agpekelen dep pa ek ti babawi kinagrigat tinatarake anahinig ti babae
ay nagrigat ngayang ti Kastya babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagiti sanikwak, nagbibigayan na. Awan pa yan pagta